batho a re le banna le basadi wena o ka re dirago fela gore re tsebe gore re nyetswe re nyetše wena fela o ka re dirago gore re tsebe gore re batswadi maitshwaro a rena e swanetše e be ao a tlapilego motheeletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM re a leboga ke labone le kgono la bone le le botse la bone ke la lesome senyane kgwedi e sa le ya marato ngwanešo gomme ke na le Professor Moremi ka fa tloutša baroka o gopole gore ke ngaka ya borena ya setšo go tšwa lefaseng la ga matlala Ramošebo Kakapa mola kgauswi le letamofale gomme re na le balli ba rena ka moo ba gorogile Kakapa radio ntle le go senya sebaka moroka ke tla ka mo go wena ke tshepa ebile go tloga mola ra kgaoganang ka a labobedi matšatši a gago a bile gabotse ngwanešo go fihla ge ke go bona lekgono ke a tshepa ebile ke a dumela gore mogau wa modimo le wena o sa go aparetše jwale ka ge o aparetše ba bangwe sebaka ke sewe tamiša motheeletše kgole le kgauswi mo a re theeleditšego a le gona a re bogetšego a le gona ke moka o amogele balli ba rena ka fa gore ba tle ba re fegolele se borala ka baka la gore ka nnete ruri ge e le mampia o na re tloga re lapile melala prof malome Kakapa ga ke go tame ke leboge modimo ga a sa re lotile go fihla le kgono malome Kakapa theresho re phela ka mogau a go a ka bang ka pele ga mogau wa modimo ke ona o re šireleditšego bošego le mosegare ditseleng mo re sepelago gona gare ga dipolelo gare ga malwetši gare ga matshwenyego a lefase re kgotleletše mogau wa modimo ke ona re phelago ka ona ga o aparele bohle ka moka bao ba theeleditšego ebile ba bogetšego lenanego le lapitšeng tše kgolo magagešo ke a letamiša ba madi a togotogo ka mošate batho ba ga borena ba go apara kobo e thata le thebo magoši a ga borena ke re phiaphia diatla ke le mmaue ke re thobela ke a letamiša magagešo ba theeletše kgole le kgauswi mo le lego gona ga mmogo le mangaka ga borena setšo baruti baporofeta ba borena magagešo re a letamiša ba dikereke ka moka bana ka dikolong re a letamiša dipetlele ba le ba buang re a letamiša ga mmogo le bašomi ba le ba šomago ka fao dipetlele le bašomi ka moka kgole le kgauswi mo le lego gona re a letamiša moroka o re thobela modimo a le šireletšeng gohle mo le lego gona magagešo re na le baeng ba ga borena ke ba ka mokgašong baeng ba gešo ka mokgašong le fihlile fa magagešo le tlile go lla dillo le tlileng go lla dillo tša lena magagešo le di bieng ga botse re dikweng lenanego le ke le rapediša bošego le mosegare gore ka le lengwe la matšatši gobane mo lenanegong ke thoma go lemoga gore batho ba bantši ba batla go fa ga se bao ba llago ka boloi fela batho ba lla ka dilo tše dintšhi tše e leng gore tše dingwe tša gona magagešo di hloka tšhomišano ke no le kgopelela maatla go modimo gore ka le lengwe la matšatši modimo a rie mosale mogau re re ge balli ba lla mo lenanegong le go be le bao ba ba thušago magagešo ke bolela ka tabeng ya sela le sela se e leng gore batho ba re ge ba etla mo lenanegong ba tla ba lla ka tšona ke bolela mabapi le taba lapa lela la maloba taba gona ga yang kgahla ebile ke bone maubane gore re swanetše re dire letšatši nna le wena nke re no etela ka kua lapeng lela re ye go bona seemo sa ka mola motseng ola gobane go ne le ntho nngwe e mpotšago gore ka kua lapeng lela theresho mohlako o gona dihloriso di gona ene theresho bophelo ga bo gona jwale ke nagana gore ka le lengwe la matšatši modimo o tla ria mosale mogaung ke re etele ka kua Almasdrift re ye go bonana le bale ba gabo Innocent then re bone gore modimo a ka thuša ka mokgwa mohutamang mo gongwe lapa lela le hwetše thušo ka bolona magagešo ke a letama ke bona batswadi ba ka ke ba gamang le ba mokolo wa mmaphahle alright tate ke mangwa ga mokolo lebitšo ke oupa mokolo oupa mokolo mama melita mokolo bagešo ba mokolo wa mmaphahle malome Kakapa šoga lefe melao ya kgašo
a ba le botse le ka di-camera tše di le go fa malome ka kapa re a leboga Moroka ba aga mokolo re a le amogela ebile re a le dumediša semmušo ka gare ga lanago la pitšentše kgolo ke gona mo le go rogile nna ke nna ka kapa radio ke ngaka Moremi ke na le malefo ka mola ke na le laki ka fale ke bona ba ile gore ba netefatša gore mafaratlhatlha a rena a sepela gabotse gomme ge re bolela ka mafaratlhatlha ba gešo re ile re a lemoga se sengwe gore ge family e lwa kapa family e ba le mathata go ba le maloko a mangwe a family a kgatlhang ke seemo le mehlako le ditlaišego tša lapa lewe mo e leng gore gone jwale ge batho ba fitlha ka mo Moroka ba thoma go bonagala mo mafaratlhatlheng di-family di ntšha difounu ba founelana ba re šibawe ga ne e le gore ba dirang ba tlo re segiša ka batho ba tlo wiša sefane sa rena seriti ba tlo dia kae mo nkebeng ba boditše rena ra ba thuša ga neng nnete ya go di feta ka moka Moroka ke gore ge ngwanenu a hlaka a dutše mola ntle le gore a go botše ditlaišego tša gage wena o šetse o ne o di bona o a di tseba jwale di-family ka moraga gore batho ba tloge moki ba bopa dilo tše di seng gona ba bolela ditaba tše e leng gore batho ga ba di bolela lebaka kgolo e le gore go be le meloko le metswalle ye mengwe ye e tswelang pele go hloya batho ba batlang mo ka wrong information jwale magagešo di-camera tše di bonang moki ke tša go dira bohlatse ba gore ga go ne ntwe le boletšeng ye e leng gore e go gobiša seriti sa motho mongwe ke bohlatse fela ba gore ge o mongwe motswala lena o mongwe mammangwa ga bolena ka tla re ya ebile ba re le boletse so dilo tše ke di gona bana ba na le tsona di phatlaletše motho mongwe le mongwe o tlo tseba gore aowa mara yeo ga se therešo batho ba le ba modimo ba fitlhile ka kua radiong ba bolela 1 2 3 4 ebile ge le sa kgolwe dilo tša gona šidi ka nako ba tlo le bontšha tsona kapa ba bontšhana bona Moremi a le ko a leng gona ka kapa a le ko a leng gona MCRS e le mo go ira gore e no ba bohlatse ba go tima mollo wo ba bangwe ba meloko le metswalle kapa baagišane ba ka ratang go gotša ka gore Moroka re šetse re di bone pele dilo tše mo e leng gore go sa motho wa go founela re a kere wa kwa jwale mamang gore re fitlhile kua nkebe re sa bola so nkebe re boletse so ene e le gore ga se ka mokgo batho ba ba boletseng ka gona jwale ke ka bohlatse ba gore dilo tše magagešo motho mongwe le mongwe a te ponele a te kwele gore ba ga mokolo a ba bolela ka leina la motho ba no tletse go lokiša mathata a lapa la bona and then gore ba kgone go ba le boroko le mollo o tukang ka gae o kgone go tima jwale di seke tša letla ba batswadi ba seke ba le botša gore ke tša go dira eng ga se tša go dira selo e no ba tša go no swara bohlatse gore le ba ga mokolo ge ba ka tla ba re ebile ka kapa o ile taba ke sekete le nna ke kgone go ntšha ke ba bontšhe gore ga se ye nna ke e boletšeng ga se ye Moremi a e boletšeng ga se ye ba ga mokolo ba e boletšego jwale re a leboga batswadi le lokologeng re kgopela gore difounu di beng silent ka fawe se sengwe gape re kgopela gore re tlhokomeleng gore re seke ra bitša maina a dingaka maina a baporofeta maina a dikereke mo moyeng le ngaka Moremi a le jwale ge e ka ba leile la tekere ya leile la ya go yena ka fase ga mabaka ao a rilego e no ba go raya go ngaka tsoko e tla ba ngaka Moremi ga e tswa ka mo se sengwe gape ba gešo re kgopela gore nnete fela e duleng tafoleng ba gešo mathata a lena a tseba ke lena ditlaišego tša lena di tseba ke lena le no tšea nako ya lena la thekga ditho la re fa mathata a ka lapeng la lena Moremi o tla ba theleditše ebile a tseba gore tšea yang go le thuša ka tšona ke tša mohuta mang se sengwe gape ba gešo ga ke kgole gore go tletle go e ba le go ngangišana mo ka baka la gore ke a bona gore e no ba mme le tate go ra gore re tlo no fana sebaka ga botse re a se tsenane ka ganong se sengwe gape se re se kgopelago ba gešo mahlapa ga a nyake ge radio ga e nyake mahlapa le ga nnyanyanyanyane polelo a re no lekang gore re apešeng e duleng ga botse gore ge e fihla kua tsebeng ya motheletši e kgoneng go dula ga botse e seke ya ba mahlapa a e leng gore go sa ka kapa o tla bitšwa ba tle ba re nankane o tlogetše ba ga mokolo ba rogana
jwale re ya go suspenda kapa re ya go raka kapa ba bitša moremi ba re gone jwale batho ba le ba tlile go gopela thuso go wena ga ba fitlha kua ba arogana jwale re gopela magašo re berekišaneng ga botse mo mabakeng ao tata gore na ke tlo bapala setsopolwana fa ge ke fetša go bapala setsopolwana se ke moka lenape le tseneng ditabeng tše e lego gore di le tlišitše mo pitšeng tše kgolo le kgono. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. aga re a leboga ntate Mokolo le ka re fa ditaba. Tšabela ke a le dumediša ka studio ntate Kakapa le ntate Moremi ka moka thobela ka moka le leng ka mo studiong ke re madumešiang. ge Ee, nna ke tlile mo ke ka bothata ka kua lapeng ka kua ga gone bophelo bo botse bošego ge re robetše go kituka dilo mo godimo ga ntlo go lla dikatse go lla mehlobohlobo ya dilo mo jarateng moke ke lekile go tsamaya mo ke tsamayang gona empa mara go no ba bokaonenyana 2 days 3 days go tloga moo aowa go thomile gape jwale ke ntho e intlišitšeng ka mo ke studiong ke tle ke nyake thuso le magadima ka kua lapeng ka kua go ena dipula go itea magadima ka kua lapeng ka kua šetše le iteile mosadi o leihlo le bila le sa bona gabotse ga gone ngwago wa mahala ngwago mollo mong ge thoma di re bo November go ba le seka ka molalapeng o mongwe swantšwe re a bajwe and then namile bjalo ke santše ke fase le godimo tšhelete a e swarege ke mathata e leng gore ke kopane le ona ka molagae ka ya tata gore na o di kgaoleditše kore o ditše re ka boripana mma gorena tate Shueman mohlho mongwe lena le ka kgona go tsenelela ga botse la re fa go tloga mo yena a emišitšeng gona go tšwela pele la tla le tšona magadima a tsene ga kae mohlho mongwe e ka ba go baditše wena o ne o nnoši kapa gone le ba bangwe ba e leng gore a ba affectile ka kua gae ge le re ga le ne boroko e ka ba le tshwenya ke dikatse le mello ye mengwe ye e leng gore e ya kwagala kapa mohlho mongwe go tloga gone le tše dingwe tše e leng gore di gona ka kua gae na thobela ke a le dumediša ka moka batheeletši ke sa lebale lena ntate Kakapa le ntate Moremi thobela ma papa se nka no di bolela ka moka magadima ona wa rereša mengwaga ka ngwaga re ka gare ga magadima ke ne ditlogolo tše ke bana ba barwedi ke ba bane o mongwe o ngwanyana o ne 17 gane jwalo ga ke re o feditše 18 gane jwalo ka January ke lesbian ngwanyana o mara metlhe ga a tsoga ngwanola o mpotša ge e le gore o ka re ke ge e be ke šomiša ka dithobalano mama ke kwa solso ame ke re o diregang a re o diregile solso ke a tekwa ke kwa bohloko kana so le so ke eng mma gorena ke tlhalose bolelang gore go diragalang o kwa o ka re ke ga a robetše le motho ke mmotšiša gore ke kwa o ka re ke ge ke robetše le motho a ke kweše gore go diregang ka nna go fetše mo ngwane o le sekolong a sa ba gabotse ba molwetše ke a founela ke kgopele malome a ka tsena le ena ke re o go gona o mongwe o tsena gona mo motseng a motliše gae ba motliše gae ngwane o no fela a ne bothatanyana ba hlogo a dira mehlolohlolo ngwago ka pulela ya sefako se sentšhi ke ge legadima bjalo mošimanyana o mongwe o ke fela ke mokgala wa mafelelo wa ka ke re se kwa tšwa bošego ge dipula o ka bona o ka re maru a thibile o tle ka gae bana ba ka go seko ngwanola fela a tsamaya gane jalo ka sefako sela se bethileng ge go tlo fetša pula ema ngwanola ga a boa
ga swantse wa tsene gate o ne go gatlhanetša ke leswiswi ga a re leswiswi ke a bona motho ga a bona motho o tla kitima betha le mati o kgwetša ke dutse fase o wela godimo gaka o no re mama ke mmone o boneng o no re mama ke mmone o tšhogile wa thothomela a kgone le go dira selo ke tša snape saka ke re tšisa snape se mo fe mmetsanwe wa mofa wa thimola ga a fetša o tšhogile ebile a senka no tlhalosa tabela gabotse gore o diregileng ka kua gae ka ko go na le leribiši le lela le fetela kua metlhe le metlhe ke le lela le fetela kua go tla lela katse go tla ketika dilo le nna yona nto e ngwane wa mpoditseng o wa lesbian gore go ne nto e ntšhomišang ke a e kwa le nna ya ntiragaela nto eo metlhe le metlhe ke tsoga dinoka di a gopa mmele o bohloko kore o kry-ebile ke tswa fa le go tšea lesuelo ke suele ke fepa tlogolo tše 5 se sengwe se a se sekolong e sa le se senyane ba bangwe ba ya sekolong ene ke swantse ke ba hlapiše o kry ke sa kgone le go ka hlapiša bana bale tabe ga e thomegang jalo ke taba ya kgale ke kgale re le gona kua a ke re thomile go dula kua ka 2027 stene sa rena ke se segolo kudu e ka ba ditene tše 3 go ile gwa ba le pako ya ditene tšeo gwa ba dipolelo gwa ba pako gwa bang gwa ba ga go male mešate dilo tše ka moka mara ya go thoma moo gwa ba boima bo ile ge bo tlo thoma ka gae go be go sena le bothata bo bogolo ge bo tlo thoma go ba gona ke gore ra yaga ge re seno aga ntlo ela ile ya pala gore e kapelwe re dula ka gare ga forum re le 12 ka mogare ga forum bana ba no robala ka mogare ga dining room ba no tlhatlagana gona ka mo re bogelang TV ka gona ntlo ile ge e pala go fela go ile gwa tsena dikgogwana tša ditshadi tša ka next door ke pele gaka ke ka morago ke mahlakori ke le tla nkwiša gore ge ke re kgogwana tša ditshadi ke ra gore a ba ile gore ge di tsena ka mo a re le kwišeng mma gorena kgogo a kere ke kgogo jale ge le re tla le kwešiša mola le bolela ka dikgogo go ra re ga le sa bolela ka dikgogo le bolela ka eng ke bolela ka tšona ditshajana tša makgarebe ya ba tsena ka gae ba tsene go mokgalabe ke bona ke go ile gore batho ba ka ba romile ka tša bona a ba ile gore dilo ka moka di thomo ema jalo ka gae ba thoma go ba bothata go ba boima mmamokolo a re kwane magorena a ke re bjale re nyaka gore re ikwešiše re tle re go fe maele ga botse go tsena makgarebe e le ge ba nyaka go tloša bodutu le tate alright go tseneng ga bona go ile go ba bothata kudu mara ka matla modimo ka kgotlelela ka dula ka gare ga lapa e fela go tseneng ga bona go ile dilo ka moka di a ema le yona ntlo ya ba eme ya ba gore tšhelete le yona eno ba ga go sa ba le bophelo bo botse ka gare ga lapa go fetšeng moo ke ge jalo go tlo thoma go e ba bothata boo ba gore ke kgame ke selo bošego se mphetla molala ke robedi go fetšeng moo jalo ke ge go tlo thoma go e ba bothata re romela ka tšona dilo tšeo tša mehuta wa reng mara ntwa yona ka lapeng e sa tlhwe sa ba gona ke no kgomola ke lebeletše ka mahlo dilo tšeo ka moka ka kwa mabare re ka kwa motho a tlo ntshebela re gape go direga so be ke no re ge ke robetše ba re tsoga o bone ge ke tsoga ke tswela ka ntle ke iponela ka mahlo le tsoša ke mang ke modimo ke badimo ke bana ka gae awa ke sa kgone go kweša gore ke tsoša ke marabe e se bana ke no kwa lentšu le ntsoša le re tsoga o bonang mama ke no kwa ka lentšu lentšu le re tsoga go ya ka ntle o bona eng ke bona ke iponela ka mahlo a eme le bona magare bao mo bošegong a se kgole le kgole o bona tate a tswile a etswa ya mmerekong wa ema le bona okay mara ga boa ke mmotšiša wa latola ke nkgomola ka tšwa go tšona
Okay. ka se be le bothata Alright. a ba ile gore ke bothata bo sa le bothoma ka ena nako a ba ile gore e bile ntwa gona moo ka mokgwa e leng gore e le wa ka gona a ba ile gore ke šetše morago ka magadima bana ba betha ke magadima le nna ngwaga go feta ge re ya mo Christmaseng ge le mpethile ka opa ke hlogo ileng ya nkopa ile ya swana le e leng gore ke ile ka re ya dia mošimanyana ruri ga ba yo mokaka ka tsamaya ka ya go nyaka thušo ka ge ile gore le re ska ra bolela dingaka ka mabitso ka ya go nyaka thušo ge re fihla moo ngwanola ka nnete ba ile ba lebelela ba hwetša e le gore seemo se boima go bothata go boima ebile o šala ke dilwana tše pedi morago ga ya sekolong le go a boa ke kgoditše mokgalabe gona ka moo ke ileng go nyaka thušo ka hwetša le ngaka ya mosetsana ba ile ba leka ka maatla go ka thuša ngwanola ba mo iša ba marametša ba mo hlapiša ka tša bona go sasa ke boa le ngwana ke santse ke go hwetša ngaka e kgolo e ke e nyakang ka ofising a fihla ra wa tša ngwana o mo iše tleliniking o tla re bona gore tleliniking ba yo go montšha nto e ba mo phule nto e leng mo hlogong ke ya tleliniking ba ntatlhela sepetlele ke fihla sepetlele ba mphetišetša pele dipetlele tša kgole ge ke ya go fihla ko sepetlele sela sa kgole ngwanola ke ge šetše jwala sa tlhwa sa kgona le go tsamaya nto e la jwalo e mo dile gore le mmele wa gagwe o šašarakane ge re fihla kowe ba mpušetša gape sepetlele se sengwe re fihla moo jalo ba sa tlhwa sa kgona le go bolela le go dia selo ka tšhoga ka re ngwana ka o hlokofetše ba ra wa hlokofala mara sa tlhwa sa tsamaya sa dira selo ba re saenela operation nto e motswele mo ngaka e kgolo e beele ka ofising re ile re ya go wena o ne re ga botšiša ngwanola re go diegileng bolong o rata bolo a re a ke tseba re o motse o mo iše tleliniking a wa ka mo iša ke ge ba mphetišetša sepetlele ge re fihla sepetlele se sengwe ba re wa ka operation ngwanola ba re ke saenele nto e rotheditše joko bo ko ditšhila tše di tseneletše ka joko ba rothela ke selo ka saena ka gomola ba ra wa mo a o robale petlele tše pedi tše be ke robala se ba ra o robale o boela gae ka boa gae ke teka ke sene maatla se a ge a boa mmerekong a dula gae a hlokometše bana ba gage le ka gae ka ba hlalosetša ro sepetlele so ke boela sepetlele ba ra wa motho wa a phaphama ebile o ka ICU ka dula jwalo moo ke ge jwalo ke sene maatla ke tšhelete ke sene gore ke sene go tseba gore nka boela kua ka fihla ka nyaka thušo ka reng kane a ke ne selo ke no gakanega gona moo ka no dula ka tsena ka gare ga dikoloto tša gore ke ye moo ke kgole ge ke ya go hlola ngwana ge ke fihla kua ke hwetša ngwana wa o sa le gona ka kua gare ga metšhini ke a founela sesage gape ngwana o ka gare ga metšhini dipereko le tšona di gabotse ngwana o leka gore ke a romelanyana gore for gore fele ke ya sepetlele mafelelong ge ke ya sepetlele ke ge ke ya letatage ge re fihla re hwetša ba montšhitše ka kua mara a kgone selo o sane di-operation ela bale ba feditše ka ena ebile šetše ba montšhitše ka mo dioteng go tsamaya wa tsamaya hlakore le la gae ka moka a lebereke letsogo a lebereke ke ile ka thuša ke thapelo ke no rapela ke sa fele maatla ge ke ya go boela gape ke kgwetša a kgona go bolelanyana mara lapa ngwanola wa ka tate Moremi ntate Kakapa ngwanola ka maatla Modimo ile a fola le kgono ka e rile sebaka ke le botša ngwanola o fodile o boeletše sekolong ngwaga go feta ebile o phasitše gane jwalo mara nto e ntshwenyang kudu ka ngwanola o tiphile le kgarebe
a tiphileng lekgarebelenyana lela le no tla ka gae ke le ka go kgala le papago le ka go kgala we mona o go tlogele go tliša ngwanyana ka mo gae o sa le ngwana o sa le ka matsogong a rena for go support diang dilo tše kua tseleng a wa ngwanola motho fela e tla gape ke tšhaba go botša ngwanolo ke botša o wa ka ke re gore a botše ngwanola gore a wa sekwana polo gang jalo ke ntwa gape mago mosetsana ola o ile tronkong a re o swariša mošimanyano ga a fitlha kua barago wa e sa le bana e boleleng ka family a se nka e tla go nna a bolela le nna o ino mphounela re bothata šibošibo bana ba tlogelane ka re a re ee ka re ge e le gore wena o tlo kgona le nna ke tla leka gore ke mmotse gore a kgaogane le yena ge e le gore le wena o tlo kgona go botša kgarebe ya ka gore e kgaogane le mošimanyana tabele re paletše a ba fetšang phunetše mosadi o la rawa ya pala ka re a re no lebelela e sa le bana ga se ba e leng gore ba ya kgole a re taba kore a tsoga ka masangwano a sa nyaka go di a selonya ko tla ga gago a re ke yona nto e leng gore ke tla dula fase le ngwana wa gago ka bolela le yena ka bolela le ngwana la rawa ke dia nto ngwe le ngwe ka rawa jwale le dia diphoso nto le diang a se yona le papa gona a bolela le yena ngwanyana a re o ko leke go hlompha mmago le ka gore hlompha nto le diang a se yona a go ile nago ke no bona mosadi a tsena a ke mo tsebe mmaaka e ke no kwa ge ya mphounela ke sa tsego tša ka difounu a mpha lengwala re ke morago ga legadima leo a re tšee ke re ke kokoko ke tswela ka ntle gore lengwalo šele ke re le tšwa kae gore le tšwa ma-social working ke re le ba gamang a ke mo tseba ke re o no re tla bona gona mo lengwalong wa jika wa tsamaya ke thomo o bula lengwalo le ke le bala ngwalo le lengwala bitšo la mošimanyano a le bolele gore go diegeng ebile a le bolele fane gore ke ba gamang batho ba tlitše ga a boa mošimanyano ke re lengwalo šele o moo le ngwadile bitšo la gago go tšea lengwalo le la wa lebala gore go diregang ke re go tseba wena a ke re wa bona gore ke ma-social worker ba ngwadile gore go pena ke a ngwala sekolong ke ra bona ke tseba a ke re ke kgale ke go botša ngwana o le ka e rile sebakang ke be ke ne le yena mo a dule ka gae maloba maabane o mpotša ge e le gore mmago kgarebe o mo rakile a eme gating ke re o di ile gabotse wa telela o reng o ya di-gating tša batho maabane ge re dutše ga re bana elaše o lla sello se seng sa go tšhoša ke tswela ka ntle ke re gao gane ngwane o llela o re ke ra tsamaye ka bane mama ka nkiša ma-social workeng o dira mehlolo jale ke ra tsamaye ga nyake šo wa lla ngwanola wa e dibala ke re wa bona o tlo ntsentšha mathateng jwale tšea ngwanola ke mo fa metsi ke a mo kgomotša a wa sese dira se mama ga go a reng se dire gore nna nka seke ngwano ee o gapeletša go tla ka mo lapeng la gago le go ratana le ngwano wa gago ba ne mengwe ge me kae bana ba o wa ka o ne 21 years okay le yena ka ne o re le yena ke thakaete ka mpotša gore le yena ke di 2006 mmagorena jalo ke sa tšwela pele ke sa tlhalosa o ne butiage kwa boraro ke ne banyana ba babedi ba bagolo butiage o ke wa boraro ke le 93 ke ile ko maloba be re rammitša re ne le lena ntate ka kapa ile ge ke fihla gae go sasa gona ke mmotša ke re o ile o tlo re šala morago a senke o re šala morago a re nna nka se a ke nyake diphiri tša ka dikwe ke motho ka re jalo o tlo thuša ke ka no a bona go a swana re goga ka gare ke eng se se tlong go go thuša mošimanyano ola o phela a swere le botlelo mošimanyano ola batho ba lla ka ena ba re wa seleka a ke re nna ke mmone ene nka se nganyiše batho wa le ka mokgwa ba reng o dira ka gona jalo ge ke le ka go bolela le yena ke re o ne kgang wa mphetola ga nyako kwa selo le ko nka bolela le yena ka leka go fa maele
ka mokgong ka mofang ka gona a nyako thietša selo kore o ba ge papa le gona e ba o ka re ke motho a lokileng ka se gona le bana ba be ba tshoge ba re go mola ba ditlogolo tša ka ke ba bagolo o mongwe o ke boletše gore o ne 18 years o mongwe o ne 15 years ke mošimanyana a ba re jo koko go nyaka go mo letšatši le lengwe o tlo go gobatša papa o tlo re a tšhaiša a hwetša go gobaditše ee gona ebile aowa gona moo gabjalo ke no fetša ke mo kgomolela o no tsamaya ka mokgwa a ratang a dira ka mokgwa a ratang a nwa majwala ka mokgwa a ratang ga e tswa le makgweng o tlile le motho o ba reng wa bajwa ganthe ba re motho nna ke tša gore o hlakane hlogokgane ba re kgoga dilo tše ba reng ke dikristane e kwa ka morwa seise a re ngwana wa gago a bajwe mane o tlo tshwariša stress o kgoga dilo tše disolso a fitlha mo gae motho ola ke re awa o kaone o tlogetše motho ola ke a bona o thomišitše ke motho wa mašata o se gona o ka kgwetša pšhatlile ngwana ka selo topa gona mo ke re le gona ke re hei tlogela ngwanong wa rogana mahlapa a hlomphe kore o no dira dilo tše dingwe tša go se re selo mola ka mogare ga lapa re no di ka re tlhasetšwe go se ne bophelo be ke kgopela thušo ka nnete bohloko bo ke leng ka gare go bona ke a bokwa gore ebile bo tlo ntirela bothata mo pelong ke ka gare ga bohloko koko ka lapeng la gago le tshwenya ke magadima ke diphoofolo ke mekgwa ya bana le tate ke dumela gore ka mokgwa šetšeng le beile ka gona gannyane jwale tate a ka tla tsena mo tabeng ya bakgotsi ba e leng gore o te kgweleditše bona ebile bakgotsi ba ga ba kgone go kopana le yena ko khujana kapa kae ba kgona go no batamelanyana mo e leng gore ebile mma gore na o kgona go tsoga o ba bone o tsoša ke tše di go tsošago tate a ke tle ka mo go wena motswadi yaka mme ga gone mo a bontšhang gore ga o sapote bana ga gone mo a bontšhang gore o motho wa letsogo mme o bolela taba mo gore ka nako ye nngwe o kgona go no re ga e tswa kry-e o eme le batho ba bomme mo gating ba o totlošang bodute le bona jwale mme o re taba ye ga e ntshware gabotse ebile go bonagala o kare e re tlišeditše mathata ka mo gae a tše dingwe tša dilo tše re itemogelang tšona ka gae le ka tephetolela ka goreng godimo ga taba e ya bagotsi tata gorena nna tate ka kapa go bolela nnete tšeo tša bagotsi nna ke di tsebe a le di tsebe ga ke di tsebe tšeo tša bagotsi go ba a pentšeng a bona le eme le bona mo gating ge pele le ya mmerekong e no ba batho fela ba le ba tsebago ebile ga nkebile nna ke no ema mo gating ao e ke e tswa forogo ke ya mmerekong ke rwala scaftini sa ka ke a tsamaya o gora gore mme ga a bone gabotse kapa ga a bona gabotse ga a bona gabotse ga a bona gabotse tate go a diragala gore mme a ka no be a se a bona gabotse ka lehlakoreng le lengwe go a diragala gore mme a ka be a bone gabotse a re no re ge e ka ba mme o bone gabotse se a se boneng ga se a swanela gore se direge ka baka la gore re le banna tate re kgona go tswa ka mo metseng ya rena ra ya go to gogolela mathata a maphelo kua ntle ra tliša ka gae number 1
gopola gore ge o ka ba tate wa ba le mogotsi ko thoko ebile mogotsi o e leng gore wena le yena le thoma go palela ke go hlompha lapa la gago napile le thomile go dira bothata ka baka la gore ge mme a di bona go ne le gore le bana ba ka di bona and then ge mme a kgona go di bona and then le bana ba di bone putsišo ke gore le tlo kgona jwang go tla go kgalema bana ka ditiro tše e leng gore le lena jwale ka batho ba bagolo le a di dira sa bobedi tate ga go ne mme wo yena a ka no reng o nyaka monna fela wa go tetloša bodutu gore ba tlošane bodutu a boele gae basadi ba nyaka banna ka montle and then basadi ba nyakang banna ke ka baka le basadi ba fetšago re le botate re ba latelela re ba kgopela tša marato re ba kgopela le tše dingwe mara mafelelong ntwe e feleletša e dira seemo ka gae gore se be boima kudu ka baka la gore motho wo ge a nyaka monna go ne kgonagalo ya gore a ka no ya ko a yang gona and then a tšhela tša di tšhelang mo go wena wa di tšea wa di iša ka gae and then ge o fitlha ka gae wa kry-a di sa kwane le mogekolo wa geno kapa di sa kwane le bana ka mo lapeng tša thoma tša tliša mpherefere jwale ge e ka ba koko o bona gabotse tate boemo ba gago ga bo go dumelele go ba ka mokgwa mme a bolelago ka gona lebaka ke gore ke kole le bolela gore le dula ka gare ga 4 room and then le 12 ka mo gae go balwa bana ba lena le ditlogolo le lena jwale putsišo ko gore tate ka baka la gore basadi ba nyaka tšhelete go bola nnete ya mmankgonthe di ya kgokgo mosadi o ka sebe mogotsi yage wa hloka go mo rekela airtime tšatši le lengwe jwale mašeleng a nkebeng mohlomongwe o mo rekela airtime ka ona ke mašeleng a mohlomongwe nkebeng o reka mohlagase bana ba tukiša wa reka phakate tša malana bana ba ja le tše dingwe jwale re a kgopela tswetswe gore ge e ka ba go jwalo tate gata ya gare o goge handbrake and then o kgone go lebelelana le lapa la gago ka baka la gore a mangwe a mathata a tlo tla tliša ke bona bagotsi ba a kere ba nyaka gore le lwe and then le hlalane and then o tswe ka lapeng la gago o tlo o dule le bona mara ge e ka ba mme ga a bona gabotse re mo kgopelela tshwarelo go se a seng a se bona gabotse ebile re no re ka mokgwa o swereng ka gona tate ga a se a bona gabotse gore ga a bona gabotse e no tswela pele o no tetopela scaftini sa gago o tekele mmerekong o boe se sengwe gape mmagorena ke tlo gata mo tabeng ya 4 room le 12 ya bana le 12 ya batho ka gae ngwana wo wa moshimane wo ge a etla le lekgarebiana le ka lapeng la lena o robala le lona mo kae ka baka la gore ke kwa gore ga go le marobalo ka gae a robale o ba no etelana etelana a hlakua gape ba feleketsana wa gae wa gagabo jwale ge e ka ba no etelana mma gorena e le tshwenya ge e tla mo kae le šitela ge e tla mo kae mmage a nyake o mmage ga mago garebele a nyake walwa balo ke nto e leng gore e nkuša bohloko ka gobane yena a sa nyake le motswadi ene bona ba gapeletša ka nna ke kgomoletše ke re ke bana ba tlo lapa e sa le ba bannyane ba sa le sekolong jalo yena ge a sa nyake ke yona nto e nkušang bohloko ke botša mošimanyano ke re ka mo tsamaya bešego boa bešego batho ge ka go batša o tlo kry-a ke naganela mosadi ola batho gana se ena ka gobane le ena pelo wa gagwe e bohloko ga a nyake go bona o ne le ngwana gage jalo ngwane o yena wa gapeletša walla kudu a fitlha a lle kua gating a ba tsene ka mo gae a lle batho kore mo di-next door ba ka tša gore mošimanyano o mmethile gana oa o llela ge mošimanyano a re tsamaya
jwale o wa lena ka baka la gore o a tseba gore kua ga bokgarebe ga ba monyake yena e mmea mo kae taba ye ya gore o swantse a kgaogane le kgarebe aowa ke yena o wa ka o retse kgarebe a raoa a no tlogela ka gobane mama ga go sho o ne bothata re kgaogane ka gobane o nyaka o tlogelana le nna o re nix kgarebe ya gana la tseba ke na le bonnete ba gore bana ba ba tsheditse radio gone jwale yeo ke sure ka yona yeo kotsi ya go ratana le motho ga gabo ba sa go nyake tšatši le lengwe go tla diagala bošaedi ba go swariša ba re o reipile wa ya toronkong number 2 kotsi ya gona ke gore ngwana o go ka diragala gore tšatši le lengwe le yena a ka no tla a bolela taba gore mošimane o mmethile a se ya mmetha a kry yena o nyaka go ratana le yena o nyaka go tlogela gabotse di bea wa lena ka gare ga kotsi and then di bea lelapa la lena ka gare ga kotsi and then nna ke eletša batswadi ba lekgarebe le ebile ke eletša le lena le swanela ke gore le kopaneng le duleng fase ka baka la gore ngwano ka mogo a llanga ba idibale ebile a idiballa mošimane tšatši lengwe o tla tšea thapate kgwagetša ka panwa sa go nwa a hlokofala and then madimabe a ba gore se a se nweleng a se nwetše nko o sate sa mmolaela ka lapeng la lena sa bobedi se ka no mmolaya se mmolaela ga gabo mara ya ba lebaka la gore pele a tlo hlokofala o jikile ga lena pele jwale e ka se re gore lena le mmolaile lena e tlo ba jwalo jwale o ka re go ka kgonagala gore le ka kopana le batswadi and then le bontšheng bana ba ile ba babedi bokotsi ba go gapeletša go ratana batswadi ba bang ba batswadi ba sa thabele taba eo and then ge ba kgaogana ba kgaogane whether ba kwa bose ga ba kwe bose ka taba kgaogane mara ba kgaogane ge e ka ba ga ba kgaogane koko go tlo kosa gore lena batswadi ba mošimane le betheng fase ka loto le beng molao wa lena ka lapeng la lena molao o e leng gore o tlo thibela ngwano go tla ka mo lapeng la lena ka mara felele ko tsileng a se ka be a tsena ka mo gae ge le šitše le kopane le batswadi ba gage le boletše le ka kgona gore le ka mo thibela go ne di-protection order go ne dilo tše dintšhi tše di ka diang gore ngwano a felele mo gating ga a llalle le ko strateng batswadi ba gage ba feleletse ba tseba gore ngwano o kgona go tloga mo ga gabo a ye go ema gating ya bomošimane a lle a palele ke go tsena ka gae a re avoideng mathata ge e ka ba ratana mara ge batswadi ba le kgarebe ba re e seng ka wa rena ga re nyake a re hlompheng gore ga ba nyake e sa le bana batho ba la go tshwanele ge ba nyalane mo re kareng ba dia phošo why ba sa nyake mosadi ya woki mola a monyetše e sa le bana kgarebe o tla kry-a monno mongwe o tla kry-a sogana le lengwe le e leng gore o tla ya go lellela kua pele a ba le idibalela ko pele lo wa lena e sa le o monnyane o tla tekerela kgarebenyane e leng gore batswadi ba kgarebe yewe ba tla mo amogela ba mo rata gore a ratane le ngwana wa bona a kere moroka ke nagana gore di kwagala ga botse department tša gago ke tše dintšhi kudu mo ke kwele ka magadima ke kwele ka dikatse ke kwele ka ditokološi ke kwele ka dilo tše ka moka a ke rate pele ke tla ka mo go wena ke rate go apeša ngaka ye ileng ge batswadi ba iša ngwana kua go yena a kgona go ba hlohleletša gore ba tšee ngwana ba mo iše sepetlele ke rata gore ke mohlomphe mongaka owe ka baka la gore o kgona go bona gore
tše di nyaka sepetlele tše di nyaka nna ga re ga bona gore tše di nyaka sepetlele a no tšea mešunkwana a tšwela pele a thuntšha a di a jwang jwale ka mogau wa modimo o kgonne go tšea ngwana a mofa ba e leng gore ba ka kgona go mo thuša ngwana o thušegile a šue ebile wa o tipsina le makgarebe o fodile ke motho re a leboga moroka sebaka se seo ngwanešo tše di nyaka wena tše nna ke no ba ka kapa radio thobela a ke go leboge malome ka kapa ba gešo ba mokolo wa mmaphatla go senyegile ka gae le ya go bona tate nna ke nyaka go tsena kudu tabang ye ya mathomo lapa le aga ke monna le mosadi forumo ga e lekane bana nako nngwe mo bophelong re palela ke go kateketla le balekane ba rena ka lebaka la gore ge re ntse re gola re na le mathata ene o swanetse o se tlhomphe seo mma gore na mmamokolo ga a boulela re swanetse re tlhomphe se a boulelwang ka sona ene re seke ra nyaka go fa mabaka a go šireletša go se a boulelwang ka sona mosadi ga a šala a boulelwa gora gore o a bona gore ba ba mo gausu ba ka fetša e le gore ba mo tšeela ene jwale mmamokolo ntate mokolo le yena a ka se kgone go no tsamaya feta batho a sa ba dumediše mo gongwe a kere o ya mmerekong o swere scaftini o gatlhana le maagelwane go ba boima go yena gore a no feta ka gore mosadi a gage o a boulelwa a kere so tate ko mogolo mama wo mogolo kudu tabeng tša mokgwa wa go sepela mabatha ke nyako di tsena kudu malome ka kapa o di tsene fela mathata lena ke a mantši kudu go na le gore re ka lokiša tšeo tše re santseng re di lokišele ke tšela malome ka kapa a e bolelang a re na le mathata a e leng gore re swantše re lebelelane le ona re kgone go bona gore ga botse bothata bo bogolo e ka ba eng godimo ga mathata re gatlhanang le ona the right reverend ke kgopela gore o tšile founu gone motho o mongwe wa mfounile and then a ke kgone go lokiša dilo tše pedi ka nako e tee e re laete ke tla go thuša mma go nna o bethile ke legadima le go betha leihlo ge le fetša go betha leihlo legadima le tsena ka ngwaga ka gae o ba jweditše ke ngwana o ile a re ga a fetša go bajwa ka matla modimo le badimo ba mokolong ngwana o phulogile le kgolle ngwana o raete ebile ngwana o kgonne go boela sekolong se se go tlabang ka yena ke seo sa gore o dira tše e leng gore ga di go kgotsofatše jole ka motswadi re tlo dula fase ra bolela le yena ra leka go ka go thušetša yena o boletše ka taba ye nngwe ye e leng gore ya bothata ba ngwana o e leng gore o phela ka madila kudu le yena re tlo mo thuša re bone gore re ka mo thuša go fihla kae taba ye nna ke e bonang e leng bothata bo bogolo ke lerebiši motse wa go lla lerebiši go tlo ba le lehu motse wa go lla lerebiši go tlo ba le bothata bo bogolo ba tšhetšerekano ya bana ka gae ge o ka bona ka gare ga lapa go lla lerebiši le tliša mohlako le tliša bolwetši le tliša lehu ga le no lla fela ene o ka lebelela lerebiši le kgona go baballa poleke e tee ka mogae a le eme ka molaka mo le baballa poleke e tee ene nto re swantšeng re e dire ka pela ke gore motsola o swantše o berekiwe ka pela motsola swantše o berekiwe ka pela ke le thušeng ka ona ka ge le tlile ka ona o le sokodiša ke kwele le bolela ka taba ya dikatse tše di kitimang ka mola tša go sepela le dimpša motho mang kapa mang wa nang le diruiwa ka gae o swanetše go hlokomela diruiwa tša gage ka lebaka la gore diruiwa tše ge o sa di hlokomele batho ba bereka ka tšona gomme bošego ba di tšea ba re ge ba fetša go di tšea ba sepela le tšona ba di tsentšha ka gare ga metse ya batho ba di roma gomme ge go isa di a boa ka gagwe tše dingwe tša diruiwa di tla di gobetše go tšwa metseng ya batho ge di fihla ka moki
di fihla le tsona tšela di tswang go di tšea metseng ya batho di tlo go batša lena ka mogae so go bohlokwa gore go le motho o rata seruiwa sa gago o se hlokomele o bo o se emaemele ka lebaka la gore go gahla ke ge bošego dimpša di phatlalela ka mogae di ya metseng ya batho sa tsere ko metseng ya batho di o dirang furu go di boa ka mogae di tlo go tlela le mathata le wena so nako ngwe o hwetse mme a lela ka dikatse o ne dikatse kua ga gago le mpša mpša re nayo mara fela e potšiše gore why papadi ya tšona dimpša tša motse ka moka di tla go bapalela ka lapeng la lena se šupo sa go bontšha gore ka mogare ga lapa ga di a tlišatše botse and then se rena re swantšeng re se dire ke gore re di rake wa ikwešiša so ke tlo le thuša ka yona taba yeo ke kwelele re go ne le ngwana ka kua gae ngwana o phela ka go ratana le ba reng ba ratana ka bong botee so o hloka thušo le yena why ke re o hloka thušo ke motho a sa rateng go ka kopana le batho ba masogana a ratang go kopana le batho ba makgarebe fela bothata ba gage ke bo go na le thokolosi e berekang mmereko o berekang ke banna mo go yena o leka go ba tšhabela fela ka semoya ntho ela e sepela le yena thokolosi e kotsi mama thokolosi ke tlhoba boroko thokolosi ke kwele gore ka gare ga lapa e tshwenya ngwano ebile e bue e tshwenye le mma thokolosi mo e fihla go gona go be le khutšo e kgona go tshwenya motho wa mme go fitlhelela a itemogela molapo mo e leng gore ga a sa kgona go ka ba le dikwi goba ditakatso tša go kgona go ka ba le molekani wa gage thokolosi e thubile malapa mantši e rakišitše batho mmerekong e lešitše batho ka gae thokolosi e file batho maele e hlotše makhu ka malapeng a batho o ka itšea gannyane thokolosi e wišitše batho ka dikoloi thokolosi e rile gore batho ba bolae ke mphakathi thokolosi e kotsi gobane ke lengelo ile le go fago moya o mongwe o mobe and then thokolosi nto go kweša bohloko ke gore go ne ba e ba jušitšeng ebile le golle ba sepetšego bana ba bantši ba godile ba sene mathata fela ba bangwe ba thoma go itemogela mathata a dipopelo kudu ba setsana ka lebaka la yona bothata bo ba thokolosi thokolosi re swanetše re lweng le yona magagešo ka mokgwa re ka kgonang ka gona re lekeng ka mokgwa re ka kgonang ka gona gobane thokolosi mo e fetileng a e re šieletše botse ga go ne lapa le le ka bang le thokolosi la feleletša le lokile gomme go na le kgotso ka gare ga lona a kgonagane so mma go nna go tla mo dipitšeng tše kgolo ga le titliše le tlišitše ke mathata go tla mo dipitšeng tše kgolo a le tlo go boša motho le nyaka motse wa lena o loka le go ba ke bana ba lena wena le tate le ya go dula fase la re rataba tša lena la di lokiša wa tsa mama ke nyaka go go botša ntongwene ka gare ga lenyalo ka ge re šetše re ne bana re feleletša re lebelela mathata le mohlako wa rena ra lebala go tsošeletša lerato wankwešiša lerato a le ne gore o mokgalabe a le ne gore o ngwana ga le ne gore o kuku lerato ke lerato and then ntongwe e leng gore le leka go e dira ka kua gae le leka go thabiša bana mola e le gore lena lethabo leo le le batswadi mo go lena ga le gona wa ikwešiša so dilo tše dingwe re ka se re ke boloi dilo tše dingwe lebaka ke gore ge re ntše re godišana ke re ka mogare ga lerato re a godišana ge re le gare re godišana re fela re gatana mo go sa nyakegeng and then o hwetše e le gore bale o mongwe tšea phoso tšela o a di bopa and phoso tšela go ntše o le gare di yaga mo go wena di feleletša di go bolaya dikwi le go bolela le monno ga o sa kwa sele then ke mola thokolosi e fitlhaga wankwešiša mama so dilo tše dingwe mama di nyaka gore nako ngwe wena le papa go no nyaka gore le no tšwa le ye go betha ke moya go betha ke moya le ka no nyaka la buka room ye e leng gore ebile le go tura ituri tša boma 500 maybe la no tšea 1000 la re ke ya lena ya go le thabiša wankwešiša nako ngwe modimo ga a bona batswadi ba thabile le ge ba le ka gare ga mohlako o kgona go bona gore batho ba le ba babedi ba thabile fela go ne se ba se lakatsang then le ka bona lefa se sengwe se se botse ka gare ga seo e leng gore le lela ka sona ka gore nako lena
ye le phetseng mo lefaseng ke e ntšhi a le tsebe gore le šaletše ke e kakang Mm. and yona yeo le bapalang ka yona batswadi ba ka tshwarele go bolela lentšu le la go bapala Mm. lebaka ke gore le swanetše le teketle ka gare ga lenyalo la lena le ge le ntše le gahlana le mathata ka gare ga lenyalo go iketla go swantše go be pele ene baloi ba ka nyamiša ke go bona mamatšatši le lengwe o no tsoga o tšhepile o sa e felo ka buka ga gago o no dula kua mohlareng o ntšhetše mokgala bo diplate tša baeng o mmeele mola gore wa ka le go le re a ija kgogo ka mo re ne mathata a re nao batho ga ba feta mola ba no bona lethabo ka mola gae so metsi e mengwe ga e kgone go ka ba le lethabo gobane ba berekilwe ka metsi a mašata gore ka gare ga lapa le la go no phela go rena lešata wa ikwešiša so bana ba re tlo leka go bolela le bona re tlo leka go bolela le bona re ba thuše diphoofolo tše di leng ka gae re tlo leka go bolela le baka kua gae re bontšhane re tle re le thuše and then baagelwane ba gago le bona re tlo leka go ka re leka go ka bolela le bona ba re kwa gone jwale gore mama a ka se le kwatele o ka se ba kwatele ka moka ebile o ka se dule o sa boledišane le bona fela ba swanetše ba tsebe gore mosadi o molomong o na le toka ya go boulela godimo ga monna wa gagwe le bona go ne mo ba boulelwang gona a kere so ntate ke kgopela gore a bereke ka khutšo kore o ile a bona o le monna o le mmerekong fela kgopolo ya gago e šaletše morago kae ka gae o tloga ka gae o kgopišegile mmerekong le gona go na le mathata a gona monna ga e tšwa ka gae ya kgopišegile ga a fihla mmerekong a hwetša sekgopi se sengwe sa bobedi ga a be le ditakatso tša gore a ka boela gae ke mola o kry mafelelong monna re ke kgopela go nyaka room e le ga a leka go ka nyaka go khutšiša kgopolo gore a feleletša ya mmerekong a le gabotse a kgone go kgotlelela mathata mmerekong ka gore tše dingwe tše di rileng batho gore ba ba rake mmerekong ke go bereka mmereko a le ka fase ga kgatelelwa monagano a fetše a dira phoso mmerekong ye e leng gore o tlo hloka go ka e bolelela ba fetše ba moraka mmerekong so go bereka o le ka fase ga kgatelelwa monagano go kotsi ka lebaka la gore o ka dira kotsi goba o ka riela kore o ka bakela company bothata bo bogolo then ge ba ka go raka o okeditše mathata a gago and then o tlo bana le bothata so tate mokolo wa mmaphahla ke di wela batho tše di go welang ke di wela batho di no nyaka fela re rerišaneng re boneng gore ka dirang re le thušeng fela se nna ke se kgopelang go lena batswadi ba ka ke a le kgopela bušang lerato la lena bana ba lwago pele ga lena ba tlo bona lerato ka batswadi ba bona ba tlo bona lerato a le re gore motho o swantše a be le million no lerato a le re gore motho o swanetše gore monna go la bontšhe gore wa ratwa aowa mama yona yeo e nnyane o neng le yona monna le ge o ka mo apeela le ge e ka baka dinawa a ra boa mmerekong a di hwetša di lefale o di tšhetše ka gare ga dizwana tše botse o mmietše mola o mo tšheletše metsi a go hlapa matsogo ga a tloga mola ya go hlapa wa mo thoba mmele ke lerato a le re gore monna swanetše go ba le tšhelete so wena le mme le hloka go iketla and then bana ba le re tlo bolela le bona so ye ya taba ya sesi ke tla mo thuša o wa thokolosi ke tla leka go katana le yena ke bone gore nka mo thuša go fihla kae ke kwele le bolela ka taba ya go gama ke selo go gama ke selo go kotsi mama nto ya go gama ya gore batho ba kgamege e bolaile batho ba bantši bangwe ba dišitšwe dijeso ba robetše bangwe ba dišitšwe dijeso medirong ya meloko bangwe ba dišitšwe dijeso ka lebaka la gore ge go fihla bagwera ka gare ga lapa ba no kgahla ke ge ba iša bangwe ba ile ba re ba teketla menateng kganthe yona namela ba e bešitše mola motho o a tseba gore o tšhetšeng wa ikwešiša so re swanetše gore le yona re eša le morago re le thuše le taba ya bothata ba hlogo so nna ke le kwele ba mokolo wa mmaphahla ke nagana gore di ikwagetša ke tsebe malome ka kapasane ye nngwe polelo fela ke nagana gore le ka re emela ka mo lendene tše ntšhi re tlo bona gore di bereka jwang go kwagetše morago tanke bagišo
a ke kgale o phela ka sello sewana wa ledi potšišo ke gore na o llelang o llile o be o llela eng ya o tsebe gore wa tseba re go lla go lla ke go bontšhi magagešo ka no kry-a o rata sello o be o no kry-a o llela le dilo tše e leng gore ga di wethe sello sa gago man a gone dilo tše dingwe o bohlokwa kudu for tšona gore o ka tlho o di lebeletše o kgethile sello o di llega ka nako ngwe o ka no kry-a o lla leswana le re ga le sa go nyaka kganeng ga se gore wena ga o deserve sogana lela e no ra gore sogana lela ga le deserve wena ke fentse ke botša batho ke re mmereko wa ditšhila ke go dula ka gare ga dustbin jale go ne dilo tše dingwe ga di go deserve di tlo no tentšha mo go wena tša sepela jale tlogela go lla o sa tsebe re na o llelang scottane nna ke morwa motšha maubane ka kapa radio ke la bone mane ke tsamaya le professor moremi ka mo tloutša baroka ke ngaka borena ya setšo moroka a ke tle ka mo go wena ka mowe ke go fe sebaka senke o tamiše motheletše gape o tamiše le kgaetšedi ya rena ka fale ke moka a tla re fegolele se borala a ska tšhoga ke bone kofi ela ka kua e galampela ka maatla ke re no ya no ja ko bose ya tsefa o le ka go bolaya le tšhogo ya ke nagana gore o le bolaile a šiba o moroka alright ya ke a go leboga malome ka kapa se se di kaena sesi Re gona ntate Moremi. o gona Ee, ntate malefong ko batameletše sesi fao sesi ke mang ka lebitso ke nna Rebecca ke tswa ke le Free State Bloemfontein mara no ke dula mo Magana go buša diromo. ka lebitso o mang Rebecca Makidela. makidela Ee, alright ee, ke tswa ke le Free State Bloemfontein mara no ke dula mo Magana go buša. okay no re a go amogela kgaetšedi yaka ke re Ee, o tlo thietša malome ka kapa o tla go fa melao ya radio wa kere ee, and then ra itšea go tloga moo wa kgona go ka bolela ditaba tša gago ka moka ra di kwa malome ka kapa ya a re leboge moroka kgaetšedi ya rena Rebecca makitela right ee, re ya go amogela go tšwa lefatsheng la Free State ke gona mo pitšeng tše kgolo mo ke gona pitšeng tše kgolo go rogile go ne molato ka kapa radio ke nna ke ngaka Moremi ge o ekwa baphentše ba re malefo ba ratateo ka mo go ekwa ba re la ke nko o lokiše moo ba ratateo ka mo kgaetšedi ya ka re a go amogela man ebile a re tshepe gore go tla mo pitšeng tše kgolo mo o tlile lefelong la maleba mo e leng gore
thušo yona o tlo e hwetša ke tloga ke na le bonnete bowe ke tlo bapala setsopolwana fa ngwanešo setsopolwana se ge se fetša go bapala o nape o no re fa ditaba ke Rebecca o tsere bo Rebecca mona ke bo Rips ge ba moreteletša ba re ke Rips ya o mmotšele ka di-camera tše a di tsebe ribi ya ke bo ribi ke bo Rips kgaetšedi yaka re na le di-camera mo wa di bona ya di-camera tše ke tša go tšea ntongwe le nngwe ye re e dirang ka mo le go bolela ka mo fela gore ditaba tša gago e tle e be tša gago motho mongwe le mongwe a tsebe gore na o boletšeng a wa bolela eng lebaka e le gore go ntse le go le mo ba go lebeletše kua Free State ba go bona bana ba bo mmangwanago ba bo malomeago di-family di ya go bona baagišane ka moka ba go tsebang ba di bona gomme o tlo kry-a go sa šetše ba nyaka go tšhentšha dilo tšeo di boletšeng ba sa bolele nnete ba botša ba geno maaka ba botša ba geno dipolelo tše dintši tše e leng gore wena ga wa di bolela jwale ke no ba botlhatse fela ngwanešo ba gore nto ngwe le ngwe o e boletšeng ka mo e tlo tseba ke mang le mang ga go tlo hlokagala gore tšatši le lengwe batle o tlo o te kry-e o sekišwa ka baka la nto o sa e bolelang re ya kwana ke ribi jwale ngwanešo o lokologe o skwa tšhoga o tšee nako ya gago o teketle o re fe ditaba tša gago step by step di tseba ko wena o fetile go tšona tše dingwe sa di-experience gone jwale re ya kwana ke re ngwanešo ya jwale setsopolwana ke se ke tlo se bapala ge ke fetša go se bapala ke moka o nape o re fe go lele se borala maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga mphe ngwanaka tate moremeleng tate kakarpa ke tlile pitente kgolo ke tlo kopa thuso go ya ka mokgo ke phetseng ka gona ka hae and then le ka mokgo dintho di tsamaya ka teng ka hae ka hae kgolong yaka re hotse every year ka hae ho tswa dinoga every year lemo se seng le se seng ho tswa noha and then noa tsa teng e ne le noa e nnyane ya ho ba le hloho tse pedi and then dinoa tse kaofela ha tsona hangata di ne di bonwa ke mme wa ka e ne le yena motho a dulang a di bolaya and then ho fihlelletseng ho etswa e nngwe e kareng ke cobra mara noa ya teng e na yalwa le abuti wa ka e lwa le mama ka la abuti wa ka ya no fella sebaka-bakeng and then ka kua gae bapa e ne le motho a dulang a betha mama so a hlekefetsa mme wa rona o fihleletse mme wa rona a mo ntsha ka protection order and then ra dula ka gae mara papa fela a botša mama mantswe a seng monate and then wa fihla mo la mafello mama a tlo bolaya noga yona yeo a e tšea a itšhuma ga a fetša o itšhuma go no fetile matsatsi a mabedi mama a lla ka molala a bethwa ke molala a phela ka anadine a phela ka dipidisi a sa hlotse a kgona go dula jalo ka batho a dula a robetse and then o fihlelletseng a admitiwa sepetlele a le go bala sepetlele ka di 14 tsa February 2013 and then o robetse ka di 16 tsa February go robaleng ga mama a re tsebe gona ono bothata ke eng hobane dingaka di ne di re ke kankere mare kankere ya teng a re tsebe gona e ne e tswella kae o etsaetseng alright re bolokile mama e re boloka mama ka na sa kwala mahlo bane ba kwetse ka dlo mare itse ga fitla ka gae ke ga mahlo a bulela and then after poloko ya mama re dutse kgwedi tse ka bang tse pedi ka hae after kgwedi tse pedi papa a hwetsa motho a theisana le yena
and then ho fihlelletseng papa a re ntsha ka di-protection order. Lebaka e leng lebaka e le hore papa a re rona re a motella, re a monyatsa ka motseng wa hae. Re tsamaile ra ya court le papa. Ha re fihla court ba re bolella hore re baholo re tlamehile re be le metse ya rona. And then wa etsahala hore ba re nna ka hobane ne ke na le 19 years ba mo jwetsa ba re ha o kgonahale hore nka tswa ka hae. And then papa o ile a mpeya ka morao ka mokhukhung, ka dula ka mokhukhung, ba ntimetse mabone. Ha ba ntimela mabone ka leka ho tsena ka lefestere, kganne o tseneng ka lefestere haka ke ha ke tlo lelekiwa ho thwe ke ne ke batla ho butswa ka tlung. And then a tsamaya ka lo dula ha nkgono wa ka, ha bo mme wa ka. Ke dutse nakonyana ha bo mme wa ka ho se monate le teng. And then ke ha ke tlo kopana le lesogana la gona moo Makgana Ropushwa, ka dula le lona, ka utlwana le lona. And then a tseba hore ho etsahalang ka bothata ba ka gae. And then ke dutse le lona ho fihlelletseng ngwana batho a bona hore bothata ke hore ha ke na mo ke yang, ha ke na madulo, ha hona mo ke yang. Ke ha a tla mphutha ke tla le yena mona, ke tlo dula le yena. And then ka be ke fumana mosebetsi ka diforong, ke sebetsa diforong, ke sebeditse diforong, wa hlokeha molato ka ntse ke ya hae, mara ntse ke fela ke ya hae. Ha ke ya hae ausi wa ka a fumana Stan, ra lo hloma mokhukhu le ausi wa ka. And then ra dula mokhukhung hobane ne re sena moo re yang. Ausi wa ka a batla masenke le yena boyfriend ha e mo thusa ka masenke. Ho fihlelletseng re fumana mo re tla reng ke habo rona. So sale mme wa rona a hlokahala, ha nka ba ra hlapisiwa hobane ba bo mama ba ne ba re bona ha ba hlape. Mare se mmakatsang ke hore nkgono wa rona o ile a hlokahala, bona ba hlapa. Ka ithwala, ka hlokofallwa ke ngwana. Le ho hlokofaleng ha ngwana ka ha ke tsebe hore na ho etsahetseng hobane o na tswa mekola ka dinko, o na tswa madi ka dinko. And then ka ithwala kgetlo la bobedi, ngwana rona le yena zanga a phela, a hlokofala, sanka ke hlapisiwa. Le abuti wa rona a moholo e leng ngwana wa mama e papa mo fumaneng ka yena, o ile a robala ka lefu le re sa le tsebeng le yena. O ne le motho wa hoa, and then a ba le difitsinyana, ya ba wa hlokahala le yena. And then bothata bo bong ke hore abuti wa ka o na a kena University of Technology Free State hae. O fetseng hae a qeta ha qeta ho graduate sekolong, abuti wa ka o ile a kopakana, ya ba motho e mong e re sa mo tsebeng. And then ho fihlelletseng a sa tsuba dithethefatsi, a dula tseleng. E se le motho fela ya dulang tseleng, hore o etsahetseng ka yena ha re tsebe. And then he was an architect, so ha re tsebe na o etsahetseng ka yena. And then ausi wa ka le yena o no kutsi ha qeta ho fumana mosebetsi, a lla ka hlooho, ya ba hlooho ke hlooho. Ho fihlelletse ntho e no tsamaya ka mmele, ka founelwa ke le hona mona ho tlo ausi wa ka o robetse ICU. Ka tloha moo ka ya hae, ha ke fihla hae, ke fihla sepetlele ne ntse ke fela ke ya ke lo mo check-a sepetlele. And then go mo check-eng ra ka ke fihlelletse moo a se a hloleha, mmele wa hae o no ruruha mmele ho fihlella a phanyeha ka mo morao, nke o kapuwe ka mo morao ga mokokotlo. Le hona moo ha ke tsebe hore na ausi wa ka ho etsahetseng ka yena.
ba bakile ka gae e le gore bo malome ba re sesi a ka ile go bolokelwa ga koko mmane a gana ngwana bo mama o latela mama a ka gana and then awa sesi a ka o boloketswe mokhukhung gana moo. Labohlano le sesi a ka tlileng ka gae ge re mmula o ba etswa madi ka dinkong le ka molomo. And then ka le latelang Forogo e re yo mohloboga ke ge setse a tletše ka leboxong a le full ka leboxong like le sefahlego sa gage se le se segolo ka tsela e makatsang a etswa le maladu ka dinko. And then re no mmolokile a le gona so a re tsebe gona bothata e bileng. Le nna bophelo ba ka go tloga moo ya ba ga bona kgotso, ga ke na kgotso moyeng, ga ke na boroko bosiu. Gohle mo ke yang ke tšhentšhile di-room makgetlo a mangata, gohle mo ke yang go na le ntho e ntshetseng morao. Ntho e ntshetseng morao ke ya gore go no dula go na le mokutu-kutu gohle mo ke yang, ntho e ka re ntshetse morao. Le ha ke dutse e ka re go na le seriti se seng se sebe se fetang, ke be ke utlwa ke bethuwa ke letswalo. Le bosiu ha ke tlamehile ke robale ke shapuwa ke letswalo, ga ke kgone go robala, ke phela ka dipidisi tsa boroko gore ke robale. And then le o lora ke robala le dimpša, ke tsenela tsa thobalano le dimpša. Le mamaka o no ntlela ka setho sa botona a robala le nna. And then ke no fela ke ba le di-pain, ke tsamaya tleliniking always ke ba le di-pain, ke ba le ntho tse seng sharp. Le boyfriend a ka e bona e kare nna ke a jola, go ne le motho e ke kopanelang mapai le yena. And then le ngwana wa ka wa moshemane le yena go na le tsatsi le a ileng a tsoga e le Forogo a tseneletswe ke ditshotshwane tse khibidu di mo tseneletse spontšheng di mo loma. Tse tshotshwane tseo a re tsebe gore di tswa kae gobane dikobo di sekono, spontšhe se sekono, mara ditshotshwane tsa gona a re tsebe gore na di tswa di le kae. A no lla ngwana bošego ka moka re ke sa mo tšeele kelellong, gane Forogo ge re tsoga a bokanetswe ke ditshotshwane tsona tse khibidu. Like bophelo ba ka ga bo sa le normal ka mokgwa o ke bo tlwaetseng ka gona, cause le ntho ya gore ke katiwe le yona ya ngobatša moyeng gobane a zanka gwa e ba le closure. Like sa le ka katiwa case ya gona ke tsebe e felletse kae, ke katiwa ke tšwa mmerekong gona mo magana. So ga ke tsebe gore na ile ya fella kae case ya gona. Le nna like go na le dilo tše ntsamayang mmeleng e kare ke tsamaiwa ke di-spider, dilo di a nhaka ka mo mahlong. Le ge nkare ke hlapa ka metsi a letswai, ba re hlapa metsi a letswai ga di tloge dilo tšela, di no dula di le ka mo mahlong a ka, ga di tsamaye. Ke no hlowe le ke batho, ga ke tsebe molato ke eng. Gohle mo ke yang gona even le family ya rona ya bomme wa ka ba no nhloile, a ke tsebe gore ke entse eng bophelong. Ka moka like a ona le a mfounelang wa hae
a re na o ntse o phetse o ntse o ya jwang next sa le lesedi a ka robala ke nna be ke ya mmošareng ke mo hlapiša ka nako eo ke ne le bommane ke nna ke ntse ntho nngwe le nngwe ka ausi wa ka. Yeah. So ke ne ke kopa thuso. Ke tla go thuša sese, ke tla go thuša. Story sa gago se bohloko kudu. Taba tša gago di kweša bohloko. Alright, ga ke thome mo go ye ya go hlapiša ditopo, ke ya le tšona ke namelela go fihla kwa mo ke ngwadilego go fihla gona fa. Go hlapiša setopo go ne le bokotsi gobane ge e le gore setopo seo se hlapišang se na le meleko, go na le kgonagalo ya gore moleko o bolailego mohuo o ka fetša o aparela wena. Tšhila ya motho la mafelelo e swara ko wena, ene e swarang ko wena ka morago ga o hlape. Serithi sa motho la morithi wa gago le wa mohu ke yona e gahlanang, ebile o hlapiša ko wena tše ka moka di dira ko wena. Mola e le gore kua ga geno bothata ke gore batho ba ba e thobaletšeng ge ba e tla ka ga geno ga ba be gabotse, ba bleeda, ba bangwe ba tšwa boladu, mmele wa bona wa oketšega bošego, ebile le ka taba ya mama gago o ba butše mahlo. Mohu o kgona go bolela ge go ne ntho e sa tsamaeng gabotse mo go yena. Go ne ba bangwe ge ba ba boloka o hwetše e le gore bošego ba no lala ba lla bošego bo ka moka. Ge go ne ntho e jelego mohu e sa kgotsofatšeng, re bona ka mohu ka go oketšega mmele, ka go tšwa bo madi, ka go tšwa bona boladu, ka go fetša e le gore mohu lla ka bo yena, o mongwe o ne o bula mahlo bošego bo ka moka. O boletše ka taba e thata ya go sepela ke dilo mmeleng. Pele re ka ya tabeng ya go sepela ke dilo mmeleng, taba ya bahuba sesi e hloka family ya geno, ka lebaka la gore moleko o e lego gore o gona o gae, and then gore le kry-e thušo ke ge le ka gahlana ra leka go lwantšhana le se e leng gore se hlola gore ka ga geno go be le mahu a mantši ene a go makatša. So lehu modimo ga a tšee bana, modimo o tšea motho mogolo gore mo kgopelelang bophelo gore modimo a mo tšee, re bona gore ke koko goba ke tate mogolo o godile bjalo gona go lekana. Go tlo nyakega gore re tle re lebelele gore batho ba jele keng, ke ya mathomo. Re ya tabeng ya bobedi ya bothata ba gore o tsamaya ke dilo mo mmeleng. Dilo tše di go tsamayang sese ke seqhitho, ke leswiswi. Mmele wa gago ga gone gore o seke wa sepela ke dilo. That's why o tlo tsamaya o tsena go ye room o etswa, o tsena go ye o etswa gobane dilo tše bothata a se di-room, bothata ko wena. O tshwanetše go tutukiše wena ka bo wena o tšee ntho o sepelang le yona o e lahle e sepele le noka gobane e ya go tshwenya ga e go fe bophelo. Ene moleko wa go sepela ke dilo o kgona ke sefutho se e leng gore ke sa meleko sa go lwantšhana le bothata bo o neng le bona, gobane ge o ka tlogela seo gore se diragale mo go wena o ka se tsogo o bile le bophelo bo bokaone. So tabeng ya go sepela ke dilo ke tlo leka ke bone gore ke go thuša jwang,
re ya tabeng e thata ye e leng gore o phailwe thetho ka kgang. Go bohloko go banna ba borena. Basadi ba tletše ba nyaka banna, gomme banna ba gapeletše go phaya makgare ba ga borena thetho ka kgang. Go gapeletša go tsenela thobalano le ngwana wa motho, ge wena o fetša o tepotša gore o khulegile, ngwana ola wa motho o mo šietše stress sa bophelo ka moka, o mo šietše ntho nngwe ya gore ga a bona monna a bone lenaba. Nka go kweša bohloko ke gore papa go lena a le rake ka gae, papa go lena le le gare ga mathata a ye go nyaka mmane, ga a fetše o kry-a mmane ba tle ba le rake ka gae. Photho e re no le godile le nyakele metsi. A re gane gore bana ba be le motse, mara bana ba swanetše ba bele ga bo bona. Ke kwele o bolela taba ye nngwe ya go kweša bohloko ya go hlokofalla ke ngwana. Ge o hlokofalla ke ngwana, ngwana a etšwa mokola, go a bontšha gore ka moga geno se se go na le bothata, ene bothata bo boleng gona go ra gore bo hlamilwe ka madi. Ke sesi o ba etšwa mokola, ke ngwana gago o bolaile ke mokola. So motho e leng gore like o gare o šetše lapa la mmago morago, o a kgona ka lebaka la gore sa mathomo o kgonne go phatlalantšha family ya rena. O lekile go bušeletša go ba le ngwana, le yena ga a phumelela, o feleleditše a robala. Ke kwele o bolela taba ye nngwe ye e leng gore e kweša bohloko ya gore re tshepe gore abuti a ye sekolong a tle a re thuše, mo gongwe ka go draw-ya dipolane goba tše dingwe tša maybe goba a town planner, gore abuti ola re mo tshepileng e be yena ba mohlakantšhang tlhogo. Dilo tše ka moka ge di diragala ka gare ga lapa la geno go sene kwane. Ntho bohloko mo bophelong ke gore dira di tsene ka gare ga lapa di le kgaogantšhe, di re mola ge di fetša go le kgaogantšha go tsene polao ka gare ga lapa la bolena. Ge go fetša go tsena polao go tsene mmane ka gare ga lapa la bolena, mmane a se ka fa tate maele, bana ba hlake, go seke gwa tsebiwa le gore bana ba kae, go diragala eng. Motho la swantšeng a le thuše a emele mmago lena a kry-e le gore o emetše thoko. Gone jwa le lebelela gore o tswa Free State and then gone jwa le o dula mo Magana go buša, o feleleditše ebile o phaiwa thetho ka kgang, mo e leng gore batswadi ba ba swanetšeng go ka ba go šireletša ga ba gona, ba go rakile ka gae. Batswadi ba nkebeng ba tšea kgato ya go ba batswadi godimo ga gago, a ba gona o feleletša ebile o amogela ke ngwana motho a re tla ke dule le wena. Ka madimabe o tloga kua ga geno o ne le meleko o tla le yona mo, e feleletša e go bakela leswiswi la gore mošimanyane mo le mong ga go bona a bone o ka ra ka bapalela mo godimo ga gago. Go ba le leswiswi kudu go a tshwenya, gobane nto nngwe le nngwe e mpe e kitimela mo go wena. Ge bo se ne pelo se se botlo te tšeela bophelo fela. Ke leboga gore strong, ke leboga gore gare ga mathata ka moka o sa kgona go ba le kgotlelelo, o sekebe wa tsoga o te tšeetše bophelo. Ntho ba e dirang, ba go dirang yona, ba nyako gapeletša gore o te tšeele bophelo gore ba tle ba go tšee ba go fetoše setholwane, ba tle ba bereke gabotse ka wena. Sekebe wa ba dumelela, gana ka wena, te twele go tla mo ko go bontšha gore o tlile go lwa, ene ba tlo no le bona lenanego le, ene ba tlo bolela ka mokgwa ba bolelang.
mara o seke be wa ba theeletša ebile o seke be wa iša felo ka bona e re ke ya pele ene mo bophelong ge motho a nyaka go tswela pele o seka tšhaba motho mongwe gore o tlo reng gobane mathata a gago se ke nyaka go botša nnete ge o ka hwetša ngaka go hloka kgotlelelo e ka se ya kgone mathata a gago ke a mantšhi kudu ene ngwana mo e leng gore go nyakega batswadi ba gago mo e leng gore a re ne bonnete ba gore ba ka tla ba bua ba re thega fela ye ke e lemogang ke gore go bolela le bona re swantse re bolele le bona ge e le gore ba re go thushe re tlo go thuša ge ba ka gana re tlo gapeletša go ka go thuša godimo ga mathata a wena o gahlanang le ona gobane ntle le mathata a geno o ne le mathata a gago a e leng gore a golela godimo letšatši ka letšatši ke kwele o bolela taba ye nngwe ya go kuša bohloko kudu godimo ga mamago mme o bola noga mme ga a fetša go bola noga mme o tshwara ke molala mme ga a fetša go tshwara ke molala mme o ya sepetlele ga a fihla ba rone le kankere a ya senyetša mme nako e tšere mma o robetše go tsogile lešata ka gae o bona mo bophelong sese ke nyaka go botša ntho nngwe ne ge batho ba sa go nyake a ba go nyake ge batho ba sa go nyake a ba go nyake ene mo bophelong if o nyaka go phela se ka nyaka go bona gabedi nkwešiše ge o ka ba le motswadi a se go nyake a go nyake wa nkwešiše teka makemele ene o tšwele pele o seke be wa ema go fitlhelela yena jwale ka motswadi a etla go itemoga diphoso tše a di dirileng gobane go a go te kgapeletša go batho ba ba sa go nyakeng o tlo fetša o te pakela bothata sa mathomo a gone gore papa a ka kgopela modimo gore a mo fe lesea a tla boa tšikela lesea le la se le nyake wa nkwešiša papa go ke motho mogolo re ya kwešiša gore ga a robaletše ke mma a ka feleletša e le gore go ba le mo e leng gore o nyaka go tetloša bodutu gona fela ga a tetloše bodutu ka tlhompho e seng gore a no re a sa tšwa go phutha ebile ba re bontšhe mmane ga e bereke ka mokgoo fola le bana ba gago wa kwešiša fola le bana ba gago bothata bo gore bo be gona godimo ga lena sese go bile gona pele mmago a robala gobane o boletše gore mmago le papa go ba bile le dintwa mo e leng gore ebile o mongwe go gapeletšega gore a tswe ka gae so ge ba boa go ne lehu la gola e leng gore o be a le protector and then ba kgona go kwešiša gore wo ke yena beng a protector bana ba a re montšheng rena re šaleng le motso nkwešiša go na le basadi ba bangwe mo bophelong ge o ka ba monna wa go hloka leihlo la semoya la ponelo pele wa go se kwešiše gore mosadi o gatle ka lerato mosadi o tla ka go nyaka go tla go laola ntlo le go tšeela bana ba motse wa bo bona o tlo ba le bothata ge o le monna o nyaka mosadi o swanetše o kry-e mosadi ke go hlokomela bana ba monna gobane monna le yena o tla re ga a bereka mosadi a nyaka gore monna a hlokomele bana ba gage fela go ka hwetša e le gore le hwetša motho e leng gore o tlo hlorisa bana ka mogare ga lapa jwalo ka monna o swanetše o tsebe gore o hlokile go sepela ga wa sepela gabotse o šitile ke motsamayo mogala wa gešo boela morago o ye go sela gape wa ikwešiša wa bona ngwana re ka se re o ne le diphoso tše kae ke ngwana gago ga a direla wena diphoso wena o moraka ka gae o ra šireletše ke mang ge go bolelwa polelo ba re modiši wa dinku ga a bolae o bofa nku ye e šwahlang o e bofa matolo o e bušetša ka gare ga lešaka lebaka ke gore go tsebile gore kua pele go na le bothata ba gore go be le diphapano gareng ga papa le bana goba ga mme le bana o bona ka gare ga lapa go ka kry-a ka le lengwe la matšatši go robetše motswadi wo motee o wa kwa bana ba re nke modimo nke be a tšee o a tlogele wo
o tsebe gore go na le bothata go goga boima sesi batswadi ba gago re a ba hloka fela ke no se tsebe gore go tlo diragala eng gore re gahlane le bona. Ntate Morena, papa ke motho wa mahlapa ene ke modumedi mare ke motho wa mahlapa. Le nna ke bua le ena papa ke no dula ke utlwa bohloko ke mantswe a ntjwetsang ona, o ntjwetsa mantswe a bohloko. And then ba bo mama le bona sale ba re botsa ba re se ne se re kopantshitse se re a re bantshitse ebile le di-phone number tsa bona ke na le tsona nna a ke communicate le bona. A o ne founu tša bommago tša batho ba bommago? Ao gobane ba ile ba re se re kopantshitseng se re arwantshitse. Le ke be ke sepela dikerekeng ke sepela dikereke ba mpolelela ka semoya se ke nang le sona ke ya go bona ke kgopela thušo ba mpotse gore ke rapele ke moya o feila bona ga ona mo ba tsenang e le gore dilo tše ke tsa ka kua ga bo mama mara ba mpotse gore ke di rapelele di sepele. Go bona se se godimo ga mathata o leng ka gare ga ona ne o na le mengwaga e mekae gone jana? Ke ne 32 ke dira 33. Mathata o leng ka gare ga ona ngwanešo re tlo go thuša fela papa gore tlo mo tsebiša le ga a ka re roga o tla re roga a tseba gore ngwana gage re tlo mo thuša nna ga gone gore re tlo go tlogela o sokola mosokolong ka ebile ga go kgonagale. Malome ka kapa o ka tsena wa bolela le yena. ya Moroka re a leboga ditaba tša sese di bohloko ka moka ga tšona ene mengwaga ya gage ga e dumele gore a lebellane le seemo se a bileng ka gare ga sona go tloga morago go fitlha gone jwale. Re ka se rweshe baloi dipataka kapa ke re ditlhora kapa ra ba rapela gore re kwele. Motho mongwe le mongwe mo bophelong ge a phela o phela ba gage bophelo ge a ekwa o tswalla wa gage molete seng wa motho mongwe. So ge o le moloi o bolaya motho o tswaletše wa gage molete wa gago o sa go emetše le wena. Ke bolele kapa ke re ke bolele le botate ka kakaretšo. Magagešo lehu le gona gore o ka no re o ne le molekane o sa mo rata o sa mo thabetše lehu la tla la mo tšea. Ga se phoso gore ge tate a hlokofaletšwe ke mme a ka tšwela pele. Phošo e ba gore tate ge a tšwela pele a tšee mosadi o mongwe a mo tsentšhe ka lapeng la mosadi o mongwe a šileng bana. Le ge bana e ka tlhoele ba bannyane ga kakang o ka se tšee mosadi o mongwe wa mo tsentšha ka mo lapeng la mosadi o a re o tlo tlhokomela bana ba. Ka mare o le tate o be le pelo e mpe ya go ba tlogela ka mogae ka mokhu o tsamaye o dula mo na le mmane ya bana ba bomma go bona ba tla bona polane ka bana ba go ena le gore o tšee mosadi o mongwe o mo tliše ka mo lapeng la mosadi o mongwe. Lapa ga le agiwe godimo ga lapa le lengwe Moroka. So re le banna a nke re te coacheng gabotse re beng le maikarabelo a ditiro tša rena re beng le maikarabelo a maphelo a rena. Ke tle mo go bomme ba bantši ba hwile dipelo Moroka. Gone jwale o ka se kere tate a agile motse a hlokofaletše ke monna
a tlhokofaletše ke mosadi wa fitla wa tsena ka lapeng la tate ge o fetša wa hlohleletša tate gore wena le yena le hloe bana ba o ba hweditšeng a ne le bona mmago bona a hlokofetše. Dipotšiše gore ge e be e le wena o hlokofetše bana ba gago ba tlaišega ka mokgwa bana ba mosadi o ba tlaišegang ka gona ka wena, go be go tla diragala eng? Re le maAfrika re tseba batho ba ba hlokofetšeng ba kgona go tetwela go lokiša dilo mo di senyegileng gona. Mara ge o ka bona motswadi a palela ke go lwela bana ba gage ba ba tlogetšeng lefaseng, go ra gore motswadi o a berekišiwa, ga a kgone go dira se se nyakang ke yena ka maatla a gage go lwela bana ba gage. Bommane ya bana a re beng le dipelo tša botswadi le pelo tša kwelo bohloko. Re tsebe gore ka mokgwa le ratang bana ba lena ka gona, le basadi ba bangwe ba rata bana ba bona ka mokgwa. And then botate ba re hlokomeleng bakgotsi ba re kopanang le bona ka morago ga go hlokofalelwa ke basadi. Theeletša ntongwe le engwe ye motho a e bolelang pele go tlo šuba go tlo ba worse, moroka go ba le disaene pele tše di go bontšhang o le tate gore mara o ka re ga ka agata gabotse, tše di go bontšhang o le mme gore o ka re ga ka agata gabotse. O se kwanyatša disaene ge o le motho, thoma go tšea diphetho gona mo go thoma o bona disaene tše o di bonang o di ikwang, o tsebe gore mola pele mola di go išang gona seemo ga o sa tlo kgona go se laola. Thoma mo gone jwale. Ke bolele le banna gape, magagešo batho ba bomme ba filwe maatla le tokelo ya go phela lefaseng ka go lokologa. Go no tsenelela ngwana batho o mo phaethetho ka kgang o mo kate, and then go fetša o no tsamaya o ka re ga go a diragala selo, a se nnete tabeng. A re diphoofolo re batho, batho ga ba robalane ka mokgwa lena le robalane le basadi ka gona. Sa mathomo go o kata motho, o tlholla motho la ntongwe ka mogare ga gage ye e leng gore a ka be a hlokofala e moswere, ga e tšwe nto la moroka. So dipotšiše ge o le monna o phaya mosadi o mongwe ka thetho, o mo phaya thetho ka kgang, gore ge e be e le mmago ba mo dira tšona tšeo, kapa e le kgaetšedi ya go, kapa e le ngwana gago ba mo dia tšona tšewe, na go be go tla diragala eng ka ena, o be o tla teekwa jwang? Ntwe ke ikwešišang ke gore ge motho a katwa le ge motho a bolawa, go ba le dithapelo moroka tše e leng gore motho o go rapela, o a go kgopela na pelo ya gago e kae, pelo ya gago e kae jwale ka motho o tšwela pele o dira motho wa mme gona ka mokgowe a le gare a go rapela, wena o phethagatša thato ya gago mo godimo ga gage. Go kweša bohloko kgaetšedi yaka, lefase le ka no go hloya ka moka, meloko le metswalle ya go hloya ka moka. Se ke neng le bonnete ka sona ko gore modimo ga a go hloya, ene modimo o go thekgile. Batho ba bantši ba go hlagela ke dilo tše di go hlagetšeng, ba go kopana le dilo tše o kopaneng le tšona mo bophelong, ba bantši ba paletse ko go kgotlelela ba atetšeela maphelo. Ke no go apeša dihlora go a ka mokgwa o kgonneng go ba le sebete ka gona, ge ba go eletša ba re pitšentše kgolo e tla ba tharollo wa senyatše, wa hlobola boikgogomošo wa tla pitšentše kgolo. Ge ke go kwa gabotse, wether tlou tša baroka kapa pitšentše kgolo di tlo founela meloko ya geno ba ba botše gore o a thušwa,
go tlo no swana mara papa go yena o swanetse a tsebe whether o tlo dumela ga a tlo dumela wena thuso o tlo e hwetša lebaka ke gore wo mogolo mo ileng gore o ne maikarabelo a go tšeela diphetho fela ke gore re swantse re ba tsebiše gore ge go ka ba le mo go ka tleng go a se tsamaye ga botse gona e se ke ya tla ya ba ntho emtsha go bona ke boele go di-boyfriend ge ke e tswalela di-boyfriend a re reng ge re kopana le makgarebe modimo a re thuša ba re bulela dipelo tša bona ba re hlalosetša mathata a bona ka moka ga ona magagešo a re se ke ra ba tšeelang advantage re ba emeng nokeng re ba rateng re ba amogeleng ka ona mathata awe gomme re beng mahlotlo a bona a botšhepi ba tokokotlele ka rena up until mathata a bona a fela and then bophelo bo kgone go tšwela pele motho wa go tlaiša ke tokološi moroka ga go ne ka mokgo a ka swanang le motho e leng gore ga e mokgwathe ke ka baka le e leng gore se se o bolela gore motho wa gage o ne le go mo sola gore o ka re wa ratana o ka re go ne le motho o robalang le yena because tokološi ka bo yona ke ntho e leng gore e nyaka go bona batho ba phatlalala a inyake go bona batho ba kopane ba ratana ba dutse mmogo so ke ka baka le šomišang mmele wa sese gore mo sese a hwetšang thušo gona le lethabo e phatlalatše thabo leo la mafelelo ke ratile ge o e bone moroka gore bothata bo mo go sese bo tsamaya le yena ntšišo ke gore tokološi ye e mo tlaišang ka thobalano e nyaka go mmona e mo sutlhile go fihla kae mo ebile e kgonang go tla ka dirithi tša mpša motho a bone a robala ke mpša mo mmeleng wa gagwe ya a be a bone mmage a etla go yena ka setho sa bonna a mo robala ke gore wa bona gore le ge ba re a o ne le swiswi ke ntho e la go sa o hwetše mosadi a itemogela mathata a dipopelo a go no feleletša e le gore o ba le di-discharge ga di eme mafelelong monna ga re ga ya mola go yena ke kwele se se ya bolela polelong e bohloko gore monna wa gage ga e ya mo go yena šetše a sola gore sese o ne maratwana a ka thoko ka lebaka la go hloka kgotsofalo godimo ga gage le yena ge ba swanetše go robala ko boeteng mme dilo tšeo ka moka di dira ke batho ba babi mme dilo tšeo ka moka di diriwa go tloga kua ga gabo mošireletši mola bibele re motho o santse o mo rapele o mo swara gabotse ke motswadi wa gago wa mathomo yena gomme a sa go swara gabotse mola gomme ba re tate keng ke borapedi o rapela jwang modimo o mo kgopele goba o mo rorise ka mehla le ka matšatši mase a gago a šwallane le naga gomme bana ba gago ba o santseng o ba šireletše wena o le tate o tse gona mo go bona o kgopela modimo o mofe o tlogetše bana ba gago morago ya moroka se se go jwale o dula dirumong o dula le mang ke dula le bana ba ka ba babedi ba na mengwaga me kae firstborn o na le 14 and then o mongwe o ne le 6 ba tsena sekolo okay ga e tšedi yakang moremi o tlo go thuša mmele wa gago bophelo ba gago moremi o tlo go thuša go ka se be bonolo gopola gore ge mathata kapa bolwetši bo tsena motho bo mo tsena ga tee ga kudu ka pela mara ge bo etswa bo tswa gannyane ka mokgwa o bileng le kgotlelelo ka gona o no tšwela pele wa ba le kgotlelelo go yena ge a go thuša dipolelo wa di tšea o di phošetša ka morago wa di tšea wa di lokela ka dipotleng wa se di theeletše wa se di bone
wa tswela pele wa focusa kua ga moremi se ba reng o se dire wa se dira go fitlhela o tee kwa wena mo mmeleng wa gago gore o imollogile. Puso yona ke a betšha o tlo e hwetša. Ke phela boima ntate ka kapa, ke phela ka depression, ka high blood le bolwetse ba pelo. Go lokile ngwanešo, a re sa re go tla loka, go lokile. Ke tloga ke dumela kudu gore Moroka o ka re badimo ba geno le ofisi ya gago e ka go thekga kudu la tšea bolwetse kapa mathata a sese jwale ka emergency, la thoma le yena nako e nngwe le ye nngwe go tloga gone jwale goba go tloga go sasaforogo goba go tloga neng, nako nngwe le nngwe e leng gore a ka kgona go accommodatega le no thoma ka ena le se ka tlhole re tla re neng ka moraga gore go diragaleng ge go šetse go diragatšeng kore ke duma jwalo ke sa tsebeng gore na badimo ba geno communication ya gago o tla bo bolela le bona ba tla go bontšha eng, ba go etelela pele jwang office ya gago go bolela le yona le tla kwana ka eng e fela ke be ke duma gore bolwetse ba gage e be emergency. And then kana o ile bana ba go ba ne mengwaga me kae? Firstborn e na le 14 and then wa bobedi o na le 6. And then wa parasize mam mo lethekeng ba parasize mam mo mathekeng 9 to 10 and then wo ke 5 to 6. 9 to 10 5 to 6. And then dieta ke di size mang? O mogolo o rwala size 3 and then o monnyane o rwala size 10 le 11. Okay. Ke tloga ke dumela kudu kgaitsedi ya ka gore ke diaparo tše dintšhi kudu tše di leng mo motseng tše re senkeng re no di lata ba re founela gantšhi le malobanyana ke founetse ke ba bangwe ba ka mo RDP ba re ka kapa gone diaparo mo jwale bothata ke gore ga re ne storage Moroka. Ge o di lata o tla di lata o di bjaka di nyaka gore o di late ebile di fetela go motho swantšeng di ye go yena. A re ne storage ba gešo ba go tshwara diaparo tšeo le se ke la re ge re sa di late la bona o ka re ga re di hloke kapa ga re nyake thušo kapa re di kgopetše re te tshotše aowa re tla ba ko gore ge re di lata di ya go dula kae ga re ne storage. So ge e ka ba go a kgonagala tša sese ge re di kereile and then di fetele ko go yena straight. Ebile o mongwe šo wa inbox ta gone jwa le gore ke na le marogo a i4 a sekolo size 10. Okay, ya re tla mo attenda. So tše di bang gona Moroka re di hwetšang ke taba gore tše re kgonang go di lata re no di lata di be die go sese straight. Ya ka gore a gone mo re di bjang gona diaparo mo re tla re di beile mola and then re tla re ge di ya bathong ra di ntšha jwang a re ne storage. O bolela nnete malome ka kapa a bona sesi gabotse monna gage ge nkebe a bereka di motsogela o ba swanetše go no ria lenyalo la setšo a motšie semmušo a motloše kua kgole a tla mmee mo gae sesi a nyake stene gobane mathata a gage a nyaka gore re mo thuše ka bo yena re be re thuše le mo a dulang. Ngwana ga a šetše a tsena sekolo go mo godišetša ka gare ga dirumu go ba boima. Dirumong re bona dilo tše dintšhi tša go fapana. Dirumong go tsoga ditshele-tshelana tše dintšhi ene bana ba gola ka moya wola wa gore mo re dulago gona ke bophelo and then molao wa mo re lego gona ke molao. So dirumong gantši ke tša ge motho a tekela sekolong goba monna a no ba a le mmerekong fela go ne le legae. Gone jwale se nnang ka go botšang ke se ngwane bešo o se ke wa blame motho e tukišetše bophelo ba gago. Go blame motho go tlo go bušetša morago. Tšea ka moka jwalo ka teko gomme ka mokana ga tšona o di phethele ditaelo di rapediše dilo tša gago di tlo loka. Go na le batho ba e leng gore ba hloile nanego le goba ga ba nyake go bona o mongwe motho a e ba le tšwelopele. So nna ge o e kwa nna se ke wa tšea dipolelo tše dimpe. Go ne batho ba bangwe ba kgahla ke ge batho ba ba tlileng mo dipitšeng tše kgolo ba hlagela ke mathata.
ke baloi ba mathomo gobane batho bao ga ba kgahle ke gore batho dillo tse ba llang ka tsona ba thušege ba kgatlha ke ge ba wela ke mathata ene go thuša batho ba batlang mo dipitseng tse kgolo go boima gobane le bona ba tla ka mathata a boima so nna ke na bothata ngwaneso e tla ka gae ke go thuše a ke nyake selo sa gago ke hloka wena ke go alafe ntho o neng le yona ke ya mengwaga a se ntho re ka reng re tla e dira le kgono ya fela le kgono ne mathata a mantši a e leng gore re swanetse gore ge re dutse fase re go alafa se ke wa fela pele wa kwešiše taba ya molekane wa gago re tla dula fase le yena re bolele le yena go ne le mathata a mangwe mo bophelong ga a wela mosadi ya gago ge o mmona gore motho ke mosadi o kgona go kgotlelela go ba mosadi a go hlokomelela bana a go hlompha a bolela le wena ga botse bua le ka ge o le monna mosadi ya mohuto o no nyaka gore o mo tloshe ga ga bo semmušo o mo tšiše ka gae onkwešiše ke duma gore go bao bohle ba nyakang go bona ba donate for wena gore di-donation tše dingwe di ka go thuša gore o be le motse lebaka ke gore o swanetse o protecte bana ba gago gore tšela o di boneng kua ga geng ba se ka tla ba di bona mo nna ke re go wena ke modimo wa rileng gore o kgone gore o tlefa ba bontši ba batho ba nyaka go tla ba gomile tseleng ka lebaka la dipolelo tša batho fela le lekgono dipolelo tšeo tša batho bao ga di ba gola ka selo di ba bušeditše morago gobane ba tšhaba gore mang o tlo reng ka wena ge o le kae a na bothata ba gago o tlo thušega jwang ka gore go ntšwa le mathata o neng le ona mantšintši ya nka re ya ngakeng o tlo ipatela kang ka gore a se ngaka mang le mang a ka kgonang go ka thuša motho mahala ene mathata a gago ke a mantši kudu mo e leng gore ge o ka ba ngaka ya go hloka kgotlelelo o ka fetša o ngala tseleng kwešiše so dilo tše re santše ge re dintšha mo go wena le kua go bana re dintšhe lebaka ke gore re ka šireletša wena ba go gobatša ka bana ene re sa na le bothata bo bogolo ba gore go ne bana ba gago ba robetše morago ba le bona re swantšeng re ba šireletše gobane o ka kry-a re elwa le meleko mo go wena gane ba re romela ka bona bana bale so ke nyaka go thuša potšišo ya ka ke gore boa botia go ba le morago re o bereka jwang ka bona gobane ba jwa ene wa bona go bohloko gore motho wa bajwe ka kgopolong ya gage a hloke thušo go bao dikgopolo tša bona di felletšeng so ngwanešo bophelo ke ntwa o swanetše o totwele wa kwešiše dipolelo di swanetše di be gona tše mpe di swanetše di be gona nna re boletšwe ebile batho ba lapile ene morago a se mo re boelang ene pele tsela rena ke mo re yang dira di rata dira di sa rate sa bona e swanetše e be dipolelo fela sa batho ga e be go phologa re khwela lena re rugiwa ka baka la lena gobane nto re e dira mmo ya go thuša batho ga ba inyake e thoma le tla molelela dira tša lena tše e lego gore di berekile mmereko ka thata go lapeiša dilo tše ba bolela dipolelo tše dimpe ka rena le mananego a fela se ba swanetšeng ba se tsebe ke gore a go wa ka re emang ka pele go tla go thuša batho a go wa ka re emišang go thuša batho ba rata ba sa rate a re eme pele re yaya wa nkwešiša sese setšhaba se ka se sokole re ne poifo ya gore rena re swantše re ba thuše ke mo re reng le bao ba ileng ba tla lenanegong ba bonang o ka re ga ba thušege re sa ba bitša re ga re nyake selo go bona ga batle ba kry-e thušo wa kwešiša gobane bangwe re a tseba gore ba nyamišitše ke dipolelo bangwe ba nyamišitše ke dipolelo tše di senkeng di ba thuša ka selo so ga ba seke ba dumela
go fenya ke dipolelo ga batle. So nna ngwaneshu ke tla go thuša ke bone gore ke ya go dira jwang, batho ba gešo ba go thuše, modimo a go šegofatše, re tla go rapediša ge re ya go robala, then dilo tša gago di a loka. Ke lebogile gore o tlile fa malome ka kapa, ke leboga thata le batheeletši le babogedi kgole le kgausu, re a leboga magagešo, modimo a šireletše setšhaba ka kakaretšo ka moka, batho ba fole a ba okeletše matšatši a bona a bophelo. Mahlatse Mahlogonono, ke a leboga. motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 IFM. Re lebogile kudu a ba